Hagu bon ki por yagi maru man perca ain dekit demuri hapo keri. Tangwa nei step ki pulit ke East Jaiñtia Hills District Executive Force depan sengek gi yaga wi ke thuk-thuk Bajaj Dominar WM number AS11X 2819 Hanong Sning dewa Yosubaya waya wakimuna he wakit uni waya to wotip kong bichal riang arawles nem wana poloi punji kachar district Assam wai hawakan re ki arli muna wakit de chem chpau tu ligi yusong hapo gini gi yusong de chem to gi em do bhang wakia chpau kiji kem ter kem no yong new buru wai depan ngad yo hapo ga an NDPS Act wai ketekit dang lai ko chakmat ha iwi wana jai wane hi gisngi ki pulit ke umkyang ki walai le patrolling de chem gi yale tli gi thuk-thuk wa klem number ki cha e road surok ha ibenta ka chnong dona East Jaiñtia Hills ki wa subah to ki cha to kawi to Royal Enfield Classic klem number ko MU chassis number ME3J3C5 FKP 2005107 wa engine number J3A 5KP 2004699 kawi wan to Royal Enfield klem number wa M chassis number ME3J3D5F MR101450 wa engine number 5J3AFF MR1014818. Sekawi wan to Polestar NS125 claim M number ko M chassis number MD2B72BX4RPF6286 wa engine number JEXTRF62562. Yagni ki thuk-thuk dekit sa umpiang PPP wada pa aku boleh cawara di police station kanot is yo pentip cagi tre kini ki thuk-thuk